ukuthula esizweni senkosi. Khoso sithabeni samudimo. Nami ke ngiyalibulela elithuba. Mmelena wa leboa nako enana. Ndibulela umni womzali. O leboa le monwana wa motswadi. Onikhumbileyo nami. O mo supileng le yena. Oya wabona kufanelekile. O la bona ho go tshwanelehile. Ukuthi nami ndime. Hore le yena a yeme. Olusuku lwanamhlanje. Ka letsatsi lena la kajeno. Usuku olukhulu kangaka. Letsatsi le loholo hakana. Phakathi kwesizwe Ka hare ho setjhaba se sekana. Ola ke nimise ngothandaza. O tla kopa ka thabelo. Ukuthula ebandleni. Khoso benani batho. Ukuthula esizweni. Khoso sithabeni samudimo. Ndiyabulisa ke kubazali bonke Dumedisa o abakhona. batswadi bohle ba teng. Ndibulise nesizwe sonke. O dumedisa le setjhaba sohle se teng sa modimo. Ngelihle igama Ka lenkosi. lebitso le letle la Jesu Kristu. Sifundelwe incwadi ke Ba letse lengolo he. siphiwe ngabazali E re namhlanje. bueng ke batswadi kajeno. Incwadi kaMateyu. Lengolo la Mathewu. Incwadi ethetha ngendoda. Lengolo le buang ka monna. Ithi eyami iBhayibhile. Mme o re Bibele ya hae. Ithi nguJoseph E o re ke Joseph wase-Arimathea. wa Arimathea. Kuthiwa yindoda ke eyayicebile. Go thwe ke ntate a neng a ruile. Amen. Amen. Kuthiwa yayinezinto zonke Go le thwe o ndoda. na na le dintho tsohle monna ona. Ukuthula ebandleni. Khoso bena le lona. Ukuthula esizweni senkosi. Khoso setjhaba sa modimo. Iphinde ithi eyami iBhayibhile Ere- wayeyi-secret follower E ne le yena motho o na latela Jesu. kaYesu Kristu. Ka Jesu Kriste. Amen. Amen. Kuthiwa le ndoda yahamba yaya kuPilato Uthi ntate o na la tsamaya ho Pilato. iyocela umzimba A lo kopa mmele wa Jesu. kuthiwa wala ke nawo Uthi uPilato. Jesu la hana ka wa Pilato la hana ka ona. Wathatha ilineni A nka ona linene eo. warepha umzimba A kaYesu ba phuthela mmele wa Jesu. beka kuloo ndawo. A o beha tulong eo. Into endimangalisayo Ntho e mo makatsang lengolong lena mme. yile ndoda kuthethwa ngayo Ka namhlanje. monna ona ho buang ka yena kajeno lena. iBhayibhile engathethi ngayo kakhulu. Bibele a sa buing ka yena haholo. iBhayibhile isixelela ngabafundi bakaYesu. Bibele e re bolella ka baruti ba Jesu. oPetros Bo Petros e isixelela ngaboYohane re bolella le ka bo Johanne naboJudas. le bo Judas. Kodwa namhlanje Empa kajeno lena uYesu uma ekule ndawo akuyo Jesu mona ha le mona sibona mona. iBhayibhile engasixeleli ngayo. Re bona Bibele se ka re bolella ka abantu bona. abebehamba nayo uYesu Kristu. Batho ba neng ba tsamaya le Jesu Kriste. Siyayifunda iBhayibhile Ra e bala Bibele. izinto zonke owayizenza. Dintho tsohle tsa neng a di etsa. A phedisa batho. Esondla abantu abaxekileyo. A thusa batho ba Uthule ebandleni. Kodwa namhlanje asibaboni kajeno lena ha re ba kukhulunywa ngabo. bone. Kuthethwa ngendoda enguJosefa. Bua fela ka Uthule monna le ebandleni. Josefa. Amen. Ngoba endleleni Hobane tseleng asembulelwa sonke. Le ndoda kukhulunywa ngayo namhlanje kungoba kukhona eyembulelwa khona ngale ndoda kuthethwa ngayo namhlanje. Uma sisendleleni asombulelwa ngokufanayo. Yebo singakhonza endaweni eyi-1 sinxibe ngokufanayo siphuze amanzi afanayo kodwa ukwembulelwa asembulelwa ngokufanayo. Ukuthula ebandleni le ndoda inento eyembulelwa. Ukuthula ebandleni yayibona imisebenzi kaYesu Kristu. Ukuthula ebandleni yingako namhlanje ivakalelwa ukuthula ebandleni ngoba kuthiwa le ndoda yayimemba yekhansili yamaJuda ukuthula ebandleni kodwa wazincama ukuthula ebandleni wayocela umzimba kaKristu ukuthula ebandleni ngoba isazi imisebenzi ukuthula ebandleni. Ukuthula esizweni senkosi sihamba endleleni tsamaya tseleng. kodwa sembulelwa ngokufanayo. Ba re polela ka o tshwana. Kunabantu abahleli kule Ho na le ndawo batho ba dutse mane. abangombulelwanga Ba ngokufanayo sanelwang ka nabantu. ho tshwana le ba bang. Abafundisi bakaYesu babehamba Ba naye Jesu ba ne ba tsamaya nabo le zange Jesu. bambulelwe Empa ha bana ba ba bulelwa ngokufanayo. ka uYesu ho Kristu tshwana. uyababuza ngelinye Jesu ilanga Kristu uyababuza kwincwadi ngathi kaMakro mane ho uyabuza babeka. ukuthi abantu bathi ndingubani na. Batho ba re na ke mang? Abaphendule bathi abanye bathi nguJeremaya, abanye bathi nguYohane, abanye bathi nguprofethi. Waphendula uPetro wathi nina nithi ndingubani na. Waphendula uPetro wathi wena ungunyana kaThixo. Ukuthula ebandleni ukuthula esizweni senkosi ngoba naye uPetros kunento awambulelwa yona. Ukuthula ebandleni ukuthula esizweni senkosi ngosuku namhlanje uma uYesu Kristu efile ezovuka engasiza ukuthula ebandleni ukuthula esizweni senkosi avusa abantu abafana noJosefa obaba
abafana noJoseph, nomama abafana noMaria, otata abamayo, noba sekunjani na ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Silandela indoda eyanyamezela, uYesu Kristu wanyamezela ebunzimeni bonke, ukuthula ebandleni. Uma wembulele ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Uma uyazi oyilandelayo, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. uYesu Kristu ebunzimeni bonke, kwizithuko zonke owayithuka ngazo, amagama owayibizwa ngawo, kodwa zangajike, wawenza umsebenzi owawubizile, wagwashumayela uqolo seyisesiphambalweni, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Uma esifa ezovuka, avuke nabantu abafana Akuwele batho ba tshwana le Maria Magdalene. odada abafana Bontate ba tshwana le boJoseph. nawe uyakwazi ukumbulelwe hlala kuloko kuthiwa noPawulos wembulelwa ngelinye ilanga esendleleni evele eDamasko, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Umuntu nomuntu uyayazi wayembulelwe. Uma wenza okwenziwa yithomi yakho, ukuthula ebandleni, awubakwazi ukumbulelwa sibizwa ngamagama, ukuthula ebandleni ngoba silandela yena, naye wayibizwa ngamagama, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Sisebancane kule ndlela, kodwa ngoba sithemba amandla kaNkulunkulu, ukuthula ebandleni. Uyazi uma wombulelwe awuva noba kuzani, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Angikhathali noba kungenzakani, awunyakaziswa lutho, ukuthula ebandleni. Uma wombulelwe ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Ngonamazi ndicela ukuhlala phansi ngomthandazo. Ndiyabulela nami ulelithuba ngoba yangiphalona nami lokuba ndime ndizothatha amandla okumsebenzela emsebenzini wakho ngelula, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Umsebenzi ofuna umuntu ozimiseleyo, umuntu oqiniselayo, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Nathi sicelela lo mandla namhlanje, amandla okuma, amandla okuvala indlebe, ukuthula ebandleni, ukuthula esizweni senkosi. Cela nihlalise phansi ngomthandazo.